Tororo district Eastern Uganda kama lotieno luo ma mekwa mene tika Kenya ene ma gingo cheko Tororo kunu kicheko wegi kom LC1 e kom lokme miyo stamp kidano ma pegi ng'eyo mabe tutwal wano ng'eyo mabe ni normally ke itika miro kano recommendation iti miro ka cher ka money miro ka cheto ka chato gweno ki die megi mitikere umiere nung stamp bot LC1 unfortunately LC1 ki miyo stamp ki dana manope gi ng'eyo gi mabe so ki chimu wangi kong wanen kong report eni maki choko ki itoro kenyo ka dugi Kada bedi nende ni kitao magwoko adhumbe mapiny Uganda ka miyo meniri wegi kombere mara pena bedo jono majotelo chalin pa jonwango nike ong'wecho motire imedirok witi momenyo chan pa dhuma Uganda mupokere maketho ichalin pa jom itindi matororo wachere nitie wegi kombere mara pena kwethiswa majotimo gimupokere gi gimashik wachore jom Iromo mubedi wegi kombere mara pena kodi mara rio piere de gario manuangere itindi matororo saragoni ipoko jogandere madhuma Uganda obinti nyeore jom jotel itindi matororo jubedo ka jopusa wegi kombere mara pena goyo sitamp kodi tueyo saipa jori jima kung'ere gima wachere ni ketho tindime ikaratem makakarem imiyo dhano jakuo balwa wuotho kod dhiang' akwala meno gima duong' ma tek malit wachere ni timpa jome bende ochoko miyo ji mathoth manyuolere itindime rwenyo silwany mupokere madhuma Uganda nitie gi yem. We are careless. We don't know we are giving out our jobs to another person. ji mathenge jobino kod pesa moro jo duong'o jo to go stamp miyo wodi dhano mawoko timo tich mama woni konwang'o tichno tori jono mipusa jogi kipiny meje timere rungo e pesa mapamadio joka mapek one LC1s paka wanitie aka kiluri an kende aluri LC1s gi pi rol mo waduong' inwang'o paka e parliament jome jubero koro joduoko bongo wana ma junwang'o report ma joduoko kochari joduong' nyochandi kon malimo gol gi masiringi gana 400 timi ya siringi gana par woki nendi sabora nika siringi gana par la romra nyeo moko gi fufare nyithindo paran amo miyo tong' mere ka jana gongere japaya jakirewo bino gi siring pere gana 100 ala gore go stamp kata kini kuneko dhano inwang' rokne okwanyo timi mochalo gama wegi kombere mara pena gi mara rio pamanyo jomito ni adhuma Uganda bende ochak miyo jomosara kisidwem Ana kwa government bedi nyalere since Ghana par mi pesa bomedi pesa moro ma nyangare pa ma chungu winkone mi economy ma pama mi jotel jowacho paka manyien won me timi marecho ochoko idho malo itindi matororo aka wachere ni gime jeber opusa rugima wegi kombere mara pena jotimom iloka ng'eya mochwiny gi Wan Luo TV an Jojo Fuono gi Tororo. All right, ber afford to pat winyo ka Kenya ene LC1 kimini gi warning kami wara ga new stamp bodar ma put peki ngeo magupuero kama gingu aye chamo kere luku benedi ka Kenya ene do nek benedi ka Kenya ene so LC1 ko gitwer ka ngini ni ngadi ene ti genuine atamane gamone itika beri area moni mirko rido do to what extent do you become a resident of a place? PMK biono duerio football pange wakama ke onye yugi mapat ke onye yugi tengo ata chike biono ki gamani at the end of the day it becomes complicated at the time benchmark practices die polkar ka yinbi ko boket ko nitika ake ichira itika charo boyogere ket ko ni okay let's say from indas kinakawa charen sambia okay nakawa mer charen sambia ko tini bien ki warga ma meji area mi ake yene we ka da ki nyoto in ngat mabe pm down re ke chene ot dar bi char ko warga ene now that's the first stage of criminality
ni ka iriyo ke chene on ita bi char bot LC me wa mi warga piem tu wa wene no riyo ke chene pa lando duoder to to le karme covid chi drone beru ta kwan ero ni wa dwok chen best practice ni no por ni ka te ka char area money wa ka nyot warga kamana aye wa ke ngeni ananga ni konyo LC's door mamegi gin matime maraja yene dano biyo donyo ka beru money gi ngiyo yor yot gi ngiyo ki LC's benen loka chiel loka cham chana ki chan mateke ki chiero bor ki chilinga liba dek ke miyo ire miyo toyo iye miyo te bed makuyama tika kote no beri office tika mato chituzi kwero mi sitam nyo chama kene ki kele wadiel chala menga luwanya kay mi to wangol lempiri eni kele wadiel kakai ibe mi to ka shedo kakai kele diel la shel kakai. So those are the problems ni mirri pa chene o do tek loyo teach ati teach mano roma dwa ko ker padano